дар доираи нақшаи чорабиноҳои маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара, кормандону мутахассисони марказ бо мақсади пешгирӣ ва пурзор намудани корҳои фаҳмондадиҳию назоратӣ вобаста ба бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла бемории нави сироятии коронавирус, корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ва фаҳмондадиҳиро дар муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ менамоянд. Чунин як мулоқоти судманди табибон бо сарварии роҳбарии маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара Ҳокимҷон Сафаров дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 баргузор гардид. Зимни боздид табибон бо тадбирҳои беҳдоштии андешидашуда дар муассиса аз наздик шинос шуда, аз омӯзгорону хонандагон даъват ба амал оварданд ки бо ҳисси масъулиятшиносии тавсияҳои кормандони соҳаи тандурустиро ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ комилан риоя намоянд. Баъдан роҳбари маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Исфара Ҳокимҷон Сафаров ва табиби оилавии Мақнуна Розиқова дар дарси тарбиявӣ ки аз ҷониби омӯзгор Насибахон Исмонова барои хонандагони синфи даҳум таҳти унвони тарзи ҳаёти солим ороста шуд, иштирок намуданд. دولتی تو بگذن باد زیدوری زمانه ها رسیده وزیری پرچمی تو صف کشیده زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. бояд зикр намуд ки омӯзгор ва хонандагон барои ташкили дарси намунавӣ ва босифату пурмазмун гузаронидани он тайёрии пухта диданд. дар ҷарони дарс омӯзгори фанни биология Насибахон Исмонова ба толибилмон бобати гавҳари ноёб будани саломатӣ, таърихи пайдоиши бемориҳои сироятӣ, тадбирандешиҳо бобати пешгирии бемории ҳамагири коронавирус ва риояи қоидаҳои беҳдошти саломатӣ маълумот дода, аз ҷумла зикр намуд ки ҳоло тамоми ҷаҳон бо COVID-19 мубориза мебаранд. дар ҷаҳон қариб кишваре нест ки дар он ин намуди беморӣ вуҷуд надошта бошад. хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз оғози соли равон ҳолатҳои гирифторшавӣ ба ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. имрӯз вазъ дар иртибот ба ин беморӣ назар ба бисёр кишварҳои олам аз ҷумла ҷумҳуриҳои ҳамсоя беҳтар аст. бо вуҷуди ин нисбати қоидаҳои беҳдоштӣ бепарвоӣ нашояд. хонандагон бошанд тариқи шеъру гуфтор ва сурудҳои тарзи ҳаёти солим ва роҳҳои пешгирӣ аз бемориҳоро тарғиб намуданд. дар раванди дарс барои ҳадафноку пуртаъсир гузаронидани он омӯзгор аз усулҳои муосири таълим истифода намуд. که در رسم می‌بینید سیگارکشی یکی از عادت‌های بدی انسان سیگارکشی باشد. امروز مسئله که جامعه جهانی را به تشویش آورده است این از تعداد زیادی محصولات تماکدار از جمله سیگار و میوه‌های گوناگون مبتلا شدن و به مرگ رسیدن استعمال کنندگان آن میباشد. دود سیگار غیر از نیکوتین باز قریب 200 ماده از جمله گاز کربن، کسلات خلورید، بنزپیرین دوده و غیره دارد که برای ارگانیسم نهایت ضررناکند. هنگام سیگارکشی این ماده‌ها به کاواکی دهان، راه‌های نفس درآمده با واسطه آب دهان به معده داخل می‌شوند. قسمی زیادی سیگارکشان گرفتاری گازکی راه نفس‌تنگی سلفه جانگدازی آنها به می وابسته است. امروزها جامعه جهانی را به تشویق آورده است این مایپرستی میباشد. مایپرستی نه تنها آدمانی که مای را استعمال میکنند آنها را بلکه اطرافیان را هم نابود میسازد. اکثر مردان یا زنهای مایپرست برای قانع گرداندن طلبات خود از وظیفه کاری دوستان، عائله، فرزندانشان صرف نظر میکنند. معلوم کرده شده است که 50% جنایت‌ها به مایپرستی وابستگی دارد. حرص مایپرستی باعث بدبختی‌های زیاد می‌گردد که آنها مثلا جنایت، هلاکت، صدمه‌های نقلیاتی، خانه‌ویرانی آورده می‌رساند. مشروبات اسپریت‌دار و ارگانیسم‌های خیلی هم ضررهای گوناگون دارند، مثلا به سیستم عصب، به عضو جگر ضرر دارد که آن به کسری سیروزی جگر آورده می‌رساند. کار دل و رگ‌ها را ضعیف می‌گرداند. اصلا گریم عاقبتی مایپرستی به مرگ آورده می‌رساند. در حاضر زمان در بین نوسانان بازی‌های کامپیوتری خیلی زیاد شده اند، نه بلکه بازی‌های کامپیوتری، بعد بازی‌های موبیلی در دستی نوسان اساساً در جوانان هم بسیار دیده می‌شود. در بازی‌های کامپیوتری اساساً به حیات انسان ضرری بدی خود را می‌رساند. با بازی‌های کامپیوتری شخصان نابالغ، جوانان کاربست می‌برند و وقتی پرثمری خود را
را با کامپیوتر میگذرانند و بازی‌های کامپیوتری انسان را از آموختن علم و دانش به بهره میگرداند و اساساً به چشم انسان ضرری خود را میرساند نه فقط چشم بلکه به سیستم عصب و به دیگر عضوهای انسان ضرری به خود را میرساند. дар фарҷом сарвари муассиса Нигина Отаҷонова ба ғолибони озмуни расмкашӣ ки ба мавзӯи тарзи ҳаёти солим бахшида шуда буд диплому ифтихорномаҳо супорида шуданд.